Swastiastu Pak De. Niki wenten utusan maka kali saking keluarga Kade Agus puniki. Nah dia selaku pilihan dat puniki jadi mulingannya pianak Pak De Ayu Trisna sampun melaksanakan kawin lari atas dasar suka sama suka. Berjalan tresna sing keneban maca mekelo nyalanin konden karuan kalmejang kepan cara janji status irah gajak dadwe metunagan nanging cara subeng kurenan melah penyalanin tresna. Jeleban nuturang naik hati di dilema sajeraga nyaman nanging ada sentimen reramanadi sing legeken dewek beli ulian beda status tresnane sing keras duwen dimrasa sing ngelah harga diri berlindung lidah nanan gegotan ulian belinget kokin tresnane Aja budu remix agak adilu ngidang bertahan lejan ini naga bidan singkal mepalasan yaston rerame singaga begitu ikhlas nanggung mengejar yaston apa nih kau terjadi yang terus kekini belinya dia kau lari berharap hidup bahagia ngajak adil. Jeleban nuturang naik hati di dilema sajeraga nyaman nanging adanya sentimen reramanadi sing legeken dewa